Ko iboko ne Isaia kilungu cha 46 mswa wambe wa keli na wakana na wakatatu mandiko manga imeasiatao veli no kutulia ndu nevo nikwe kunamia miwana no yasyo ye yulo wanamu na yulo waindo sindu ila mwangangie mukuite nisya atwikie muiyo wa kunosya namu ila ikuite nasyo nikwe kunamia nikutulia ndu vamwe itiatona kumibonocha indi syo ni nendu siendave mbithukisya we nyumba ya Yakobo na utialo wonde wa nyumba ya Israeli inywe ala mwakuiwe ninye kuma kusya wa kwenu wala mwakuiwe ninye mauma ibuni ona kubika mwatumia ninye we ona kubika nzwe simbwe nga mukuwa ninombie na ngakuwa ngakuwa na ngabonocha hata iwe Yehova. Twambea miswa isu na masitwele zambe ni veli na dhilazingi ni nevo veli na nevo ninga isi ya mibwana no sadhidha wanandu Israeli mena ngaiwo ngainu no mando wa udhaidhi nuno mando wa kidhito lakini ungai maka mudhaidha lakini mabinda langi mena ngaisu sitawaveli nengezi tawanevo na mibana no yayo indi yu amedha ni mabithu kiandu wa Israeli na onde ni makuata mutabo na nikenda onde madhi kila mundu na sindusi yake o kila mundu na sindusi yake inga isyo siatulwa namoni na yu sisya ando maendete mutaboni ngaila syo lo matangia ikuitwe namoni ina yo bakasyo na inamu ino etweni chao nukuwa ngaisieba ngaisu na indi yo bayu aibindo akithio mathasi ai mbithukisya we nyumba ya Yakobo na utialo wonde wa nyumba ya Israeli inywe ala mwakuiwe ninye yo anena yuluwa ngaisya mibwana no siukua ayuni wabindo wanena yuluwa Israeli ala we mwene ukua hata iwe Yehova yeye mwenyewe amewabeba na thasi akanana mukuiye kuma kusya wa kwenu wala na mukuwa kuma mauma ibuni na thasi ona kubikia mwatumia tone undu ngai museo undu ngai wa wendo undu ngai wa ti ona matwika ni mamutiye ona matwika ni mathithanga isi ya mibwana no we yasia I have been carrying you lakini ona muka tumia no inyewe ngamukua ona ila muka mesia mbui si tungianie mutwe wonde asya bado ngamukua kitumi niki nondo ninye na mumbie na therefore ngamukua na thasya ngamukua na ngamubonocha hata iwe Yehova ebindani thi andu ni matambasya na ngaisyo si mithemba amwe matambasya na tukadi twa vengi nondo mathaitha ngai ya mbesa namo ni umanthi wa mbesa mayuwa machuya na machana ngandike na mamesi chao mbesa na ngaisu syose ngusuni ngaisu syo itambisya lakini no mubaka ikuwe kuma ngusuni ya chao ya mundu angi mena ngaisya ngale angi mena ngaisya nana angi mena ngaisya ndaiya kundu na kundu ukeza kwetha ukaleo manenga ndaya isu nimekwiwa uo muno na onde ingai inicho makuite na ni mano asia ni mo mateo mana na ni mano awocho kitumi matako mao tuko na muthenya na ni mano awa onda amwe kwanza matinda makithisi vitali na mwingo onakabe we ndiye bai lobi angi mateo thi mwingo matikono bosio nundo nimekuithitie ngai tuo nisyo ngusu nisyo iliko nisyo na matithio moa indi ni wa mwetho nondo ithie ni Yehova tukwite ona ko tukona tutekindo bationdo ni tukuwa niwe ona ko ni tukona tuyanivie bationdo ni wo tukwite yasya nowe watusyaie na nowe wende ukutukona nginya ukuni wao wito atutikende we muno kwiyelekanya nandu mena nyumba nene ne batoneka yi nyumba nene na o nene ninga ikuo na ni muiyo munene kusobya nyumba ziba nikanda wese kwetha ni athea na ndina tulwa nikingei ona ngalizu ni asobeka
ni wae vya insurance, ni wae vya repair. Nani ngali ambesa mbingi muno na ndi munenga akothiumwa ayikulia yulo osubyo wagu. Indi de tutambasya na mao ta amo ito kuthina mo masako. Mandiko mange imetria Yoba niwo mukuite. Maitu ona maile akoka. Yoba nukukuite. Nukukuite. Pena indi kala kasamako kwa mwana Mungu keta wata. Ngoini. Na kwanza weka tipyo. Na kwanza udhiumwebo kwanza kuiwato. Ukakoma itoni susa Yesu Kristo. Nondo we musobe weka tenda. Andu tene mea wani to 10 ya mwambani. Na umela watabiwe Asia mamume yake mwambani ngakomea kitanda. Ndakwaza kana we nda ba ukitanda ne bala basio Yoba unengete mondo. Yo wende ona wona wathi lobi na wachokako andu mako maikuli obo wako nundu Yoba ni wako endie nginya akutuya isitwa akweta wake akukuyangela nyoni na autange ya ona wena miaka ya umudhuku mathina baya itina wa mudhuku miena kivito kingi pamwena muzee asifiwe Yesu Kristo. Yoba ndende waichango onokethwa watu ikisia ngo nindisi Yoba ndo amwikisia ngo no kwendete muno ona baketha babi ka bandu ukamwikisia ngo bado we no kwesi na no kwendete na ndaka kweka ti wende ndaka kweka nakakuku amoko ni make we musobe munau muyasobe Ukuuni wenu muyasobe na nyenetwa kwetekela bandu bakwekala thayo wanzika na wia kikula kweli nyene mwende kikula nikinde na sindonzeo aye ninangayo longo ite na unombeanie ate we Yoba kuna azwinde menangalisyo mathi matokome kula motokomea mena nombasyo malike na maitokomea ndo mendo tokomea lakini bala banini Yoba unengete nondo nonguite ninguyane waniwe ni moko ni maseo peka wathi kaina wa ni moko ni Yesu watu ni mwese nito wina Grace ndawese ta 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 la 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 wazuni to wina nikana mwaito ekiyakisina wena nau ni moko ni Yesu. He 258 ni moko ni Yesu nyendikia nongi ninzovi hawa niwe thayu wa kwa wonde ni watumie ando amaite ubo wakunda nidhasyanye ni chalo ni chakwa tulungu chambe na chorus tisawa inde tunaende ni moko ni Yesu nyendikia nongi ninzovi hawa niwe thayu ni wakwa wonde ni watumie ando amaite ubo wakunda nidhasyanye ni chalo ni chakwa twimoko ni Yesu thayu witu wonde notusuvia mono tutikakie undo tubothi ame Yoba kwaku ithietu imiyo ona kautu yando indi weni wenenganite na wetu ya kututhukuma na kutwenda na kutukua nginya muminukilio ndwe so twathukia nundu we mwene ni wetu ye kutwika kwitu ngai musubi na mutangi in fact undusu wa kwethiwa nulumanasya na itu ona mawonzo ni maito ni wokona nyakana utangi witu ni watene na tene anini ngubodha musumbe mwiyai ona ongendo ni witu wethiwe ngai olo tutungea
ona imena ni sito, ona mawoni maito, ona uwau ni wito, ona siwa ni sito, ona oseo ni wito, ona kutha ni nesa, ona uiti ni wito, wethi wengai ulotuku anatutika ulwe, kana ona yu notukuite. Tutunga mubea nondo, niwenda kututane siya nangai siya mebwana no. Ila tukuane tuo sito, tukuangu siyo ni sito, tukuai liko ni sito, itatunenga kuthiumwa. Indi tui moko ni maku ni tuthiumwe tevyo ya ni mubea. Izo senda ya nanguma ndeni wa maisha maito. Mbona ni tuwabodha nundu wandu maku, ndumeke nesa na kumadhima na obosio ola o mandwa, numa vikie isitwa ni dhaku idhiu. Ona Ukuuni wo nuwewe ndwa olo nimo, kumamasi awa ona Nginya omonde nuwe umakuite. Meanie na mone wendo waku mondoni moma maisha. Nime bango maendese kuomosie idhi wanamo na matukwate kwoko. Matonethye iyo na makomba ithye. Lika na makomane na maisha mena wikwacho kananu makuite. Ona alamu kuma luka na mathi na tauni. Ona makisi okatwa mabodhe osio waku, wendo waku, utongwe waku, yoba vina waku ni wethi wenamo. Taiwa na wikadwa. Athukumi maku mbona ni matembea musini tuinena muwo nuni tuwathokwa. Usumbike ilikoni sio, usumbike ngoni sio, usumbike yoba ona itindo ni sio, ona muno meko umusi, makiuma loka na makisio ka muwo wako umaingibie, nundu winkai ola utuite ba, mbona ni matembelewa na mitha mako, ni matembelewa ni anana mako, toka wako lunja maitha, na kumecha kwasa katika jina la Yesu Kristo, na kutanga saudhei wa Yehova ni banduni ba aitaiwa na wikadwa tene na tene ngai ulotwa nundu wa wendo wako. Tuomba tukiamini basi katika jina la Yesu, sema amen. Asa waitulawi tuni sitwa ya kuthitaewe usumbe wako uke kwenda kwako kwekwe kuonde utakuthai tuni tunenge umonde leu tutwendi na tuteke ya mabiti wa maitu ono tutumaya kialama tubiti asia tuwae katiwa otatwa asa tutange kwa lamu dhuko nondo usumbe na vina na ndayani siyako tene na tene. Amen. Sema amen.